Idemo kod Daniela u auto. Kasniš. Idemo po Amaro Montenegro. Šta ima? Ništa, evo radio. Ok, uglavnom, idemo provat VR prvi put u životu. Se skužili kak ja snimam više ovako malo random vide, na primjer prvi put probavam stvari 24 sata i tako. Mislim da je to jako fora content. Idemo lagano pratamo. Kod obaveznog smjera su ti... Desno? Ne, doslovno su tu. Vidit ćeš Davora auto. Hello! Gledamo Daniela. Ne, u Gorskom kotu, tamo u Vrbovsku. Jesi mogao u pravom životu isto tako pod more? Pa, ja sam skakao, baš me briga, ja sam skakao. Ne, uviće se. Uvićeš glavom, nemoj. Gledaj, leži na podu. Stigao je toilet man. Dio. Malo da pomezetimo. Gole su ti bubrezi. Si se ti tak probudio? Da. Vidim. Ja ti vidim. Oh my god. Čekaj. Prvi put isprobava Samo VR. reci kad namjesti malo više gore dobro da ti bude, kažemo, grafika okej. Šta malo? Da. Gledamo Antonija kako pliva. Nije ti mutno unutra, da ne. Ne, okej. Sam vidim crno, jel to okej? Crno? Kao okolo, to mora biti. Okej. Kako da sad? Pa ko da nešto zapravo? Opa! Ajde. Kako da ti pingvini idu? Kako da ide? Možeš, ovaj led možeš... Zaroni. Kad dođeš do leda... A osjetim vodu, kako dobro. Da, ali... I kad dođeš do leda možeš ga udarati, isto osjetiš kad ga udaraš. Zaroni. Usri sam se da od kajak na udar. Sad probaj sa veslom, čekaj, sad ću doći. Kako dobro! God, osjetim ga, Gdje sam čisto? Kako dobro! Sad Zaroni? Da, ajde. Po glavu tu. Antonio malo Roni. Pazi, morski pas! A stvarno ko da si tamo, baš je dobro. Samo što mi nije zima. Samo što ti nije zima i osjetiš nešto da imaš na glavi i to je to. Sve ostalo super. Češ šta si rekla da ti ko da si tamo? Da, ali samo isto Rekla. samo nije zima. Nije ti zima. Ne! Kako dobro. Eno pingvin. Čega? Vimpi. Ajde. Antonio se blagoslovi jer je digo ruke gore. Šta to? Pice. Pa kako odmah? Ne znam. Ja ne znam. Ja uživam, pusti. Jana naučila. Da vide grafiku, da vide. Snimaj to. Ko se to govoriš? Ja sam to čuo ozbiljno ono moću. Dobro. Malo bolje peče. Nemoj. Puknem se ovom tu. Preforan je kad igram led. Osjetiš baš ko da je led. Grebeš, Da. da grebeš. Ono, full led. Predobro je stvarno. A i kad vesla sufliš Da, vodu i kako se Trenje, miče. trenje. Da. Nemam pojma, baš je dobro. Ne znam, ja bi mogao cijeli dan veslat. Baš je. Ti dođi malo više tu. Da, si to muha ili zim? Muha. Dobre. Deve scappare solo la massa della rete, proprio. Stiamo portando. Chi siete?
Dok Daniel igra. Nema znači... Napravi slej. Bacite like. Bacite like! Bacite like i subscribe odmah. Evo moje išli na slapove. Kaži im kako se zoveš. Ja sam Antonio. Vladar. Gle ovo! Uvatio sam. Daj da ja pucam s tim. Ja ću to uzet. Sjedi dole. Sad pogledaj dole. Dole. Iza drvo. Iza. Alo, Bog će ti se odjeći. Što? GG. Čekaj. Čekaj, još jedno. A ne, te već. Ajde, možeš. Više dole. Za njim. Eno tamo ljestve, vidi, prema ljestvama. Ajde. Neću udariti tebe. Sve govori. Neće. Ajde, votaj se. Vataj. Penji se gore. Tako, jedno po jedno, nekome ne. Ma dobro. I tu gore se uhvati, gledaj. Ruski zgib, Ne. Ruski zgib. Gle. Kako sam jak. To možeš Vidi naći gore, narednih bijele 3 ruke. sata. Vidi gore gdje si bile. Hajde, pomozi mu, brzo do njega. Do njega, ne tamo, naprijed. Gdje je on? Pa vidi ga. Da horam. Idi samo. Ajde, idi. Daj mu ruku, pomozi. Ajde. Ej, jebi ga. Potreba. Tako. Ajde, druga ruka. Možeš otvoriti ruke i zatvoriti. Ne skaka. Ruski zgib. Antonio Ne. skače. Ruski skip. Ruski. Uhvatio sam. Jej. Sad kad padne dole. A mučio. Na to drvo. Lopaj glava. Ton. Jedno po jedno, lijepo. Paštaš, Dobro dobro, napravo. A dobro, Sad vježba. to uhvatiš. Sad Vježba. kroz rupu uhvataš. Čekaj. Koju ruku? Pa tu bijelo. A, ovako. Da, Kako dobro. predu. Sad na to drvo. Jedna je. Bravo. I sad ti god imaš te X pa mapi gađaš. Okej. Da ti je side quest. Nemoj samo pucat gore jer će to ti biti sam sebe cijelo, upucao. ako će se vratiti k sebi. I gdje je to sad? Kad je to sad? Idemo papati picu. Ova igrica za sad najbolja, meni bar. Baš je dobro. Treća će biti Idemo jest. pauze. Nakon onog penjenja mi je trebalo pauza. Napišite u komentarima koju picu najviše volite. Šta? Koliko prostorija? Desno, gledaj, gore, eto. A čekaj, vuče me ovo. To. Role Kostek me vuče. Ja može kora... Ovo je realno. Ja govoriš od početka videa. Srce je zafano.
Wow, sad ćemo imati. Jebote, diraju me za glavu. Što? Ne. Što? Ne, ovo osjetim kad me neko dira, ovo je drugčije. Baš ko da te žvale. I što sad ne kontra? Što ste se odvali? Trepni, trepni. Trepni, samo trepči. Što? Ubijaj! Daniel? Opet je. Ovo radi na treptanje. Da. Trepće. Kako snima ovo? Da. Snimamo. Trepneš i onda se stvore. Gledaj. Ajde, treti. Trepćem, ali nije sad to. Ovo je next level. Jebote! Pomogli! A ne, ovi. Budalo.